Wo na ofre na hwene me say etoma. Oh. What that was global dey we are no faid there. Toma mo friend say Ashinon. Ti obi a wo say de o kan. Ba say Ashinon na ya hwene. Eno ane toma no. Me can't tell me no say Ashinon. That's we go be say. The best me say. Na you care da obokrata no. Ghanaian Times the obokrata no pay yemfe no hyase na emfoni edani mu na no fiada fe koso Jamestown. Na ode ato hanum say story nankasa o page 12 or say president inaugurates Jamestown fishing harbour in Accra. Na abna ade na efe. Ai. Efe. Ejuma de o ma yibi. Enioma aya yepesi ehu no. Ebini. Yeah. Jamestown fishing harbour no. Minim say ayo a videos ni bia. You are the majority. Aya mia wani. O de beto ho sese ya. Because the picture na wo paper no mintimi mfa nkyere. The videos ni bi ho no ma. Ena no ena omampani ekoya okobia no. Say o shebo bra opeso di mampani no. Say fishing harbour no nya hanko. Say Elmina ne ada fishing communities ni bi o mori kra so sa say omo wo bia omusisi sa fishing harbours ni bi na wo hwemfu ne wo ha na Kentucky take you out of mienu gamanche ene omampani ene omudi nkomo ache se use ni gie nko a ena aba nipa wo Jamestown ene mpotemu fishermen omo along sa coast ni nyina no ya sheda esi eye habo ne kese pa Greater Accra Regional Minister ankasa wa ha edi yebekum wa chechre ni omo ni ade nyina na yenhwe stay away from Galamsey where you're combating legal mining na Chinese ambassador wo kruma ene eto nkra diama ye ni nuanom China fo wo kruma se Galamsey die wono no se wo ye China ni no abakrum ha yeso kom wo krum a emo asem no me ye no ntu kwa no akoye bi wanyam wankoye mo asem ni bi ombeche ware ntu ba Ghana ha Galamsey etiamra ntu nia se wo ye China ni na bedru Ghana ha na wo don ko hye Galamsey ni echiwa ene wa nya ba kwa kokko ahye ni din no eye Mr. Ton Defa yeah Ton Defa Chinese ambassador to Ghana on this futu I don't know say Ton Defa and as for the name TONG DEFA. Okay. And eno say nye sa so ne ye bono na wo pronunciation for Frampacho. Fawade. Mami fa Ghanaian Times no ento aso ha. Na the Ghanaian Times the bokrata no Ghana ye cyber security no ye say enya global recognition. E say ye gina tier 1 status. Che say yama ye home ne so pa cyber security no che say no wo hwe Ghanaian Times na the animu publishers so e wo ha. Na Dr. Alex Ntwibosi akon Director General Emma Cyber Security Authority no na nimfoni da ha na Ghanaian Times hu Mame Esla Osu na esoro no se Mohammed's past remarks haunt NDC o ka bibi afọ mampani da John Dramani Mahama ne nsem a okaye ansa ne beto aba mfie mpini no dunsia o se Bordeaux e wo France memu ene o mampani sayisi mrane papa se sabre no na MPP ene ne wo position Obeka let my vote count no me honke ka ho register ne yenye se omo ka bia sabre no mampani John Dramani Mahama ne o mampani da ka se abato komisa no sebe omo internal mechanism no omo nhihye ne kwam fa so omo adwuma no nya de omo betima wi abama mu bia na one of the best in the world not African po eti the obokrata hire se asem na o mampani da ka ye fa abato komisa ho ene Efibra udi nkugo 2016 wadana no ne na chitafo twa bato komisa da pa cancer poro form ho no enye papa na ese sasasa no eni omo ankasa obosa ne kire omo ambo se ekwam de bato komisa efa so no enye papa na enei ofa de anko yira Matthew Opoku Prempe Dr. Napo nsamo koka wa santimantem kache asantimantem on na to abase omoma NDC entro position ho na omuni ade papa bia ede ema omen na eni osofa be de kira on hwe efoma gudie nsem so na osahwe nsase so yira mekudu ko se community mining no enye Galamsey enti omo a afutu ni nyina afra no yenhwe ho asem kan yiye
na minim almost supervision de ma community mining ne say anopesi and small scale miners association no nso mo che say ebi mo a hyeda na yese bi mo to be kopebanes na mampani akufu ado anim da so na be de echi no mo de akobo area bi o mo say community mining ebi mo kro kita fake licenses wo mo de ya enya approved by the ministry no any government no mo de ye eso na galamsey no mo ye no nti security service for no ekromanum say da bia ye ka say supervision any problem ye benya policies ne benya ideas ne benya laws no ne mum se be ya ye behwe se enya adwuma no eya na ho na how ni nyina ekokugina ya de hadwene o de honorable abanti me say brebe me fancy na enkomo no se ono no de enkomo nam na monto aso ho me da